Meda se me mwakwaba. Bedroom health tips na o share medidi afia. Fasedama endpoint homeopathic clinic na daroma. Dwumadi ye de ebro wa woni yatena ne de. Wasuan de pa nyame hira wo nso enne na di kan. No problem. Ye wie ne ne na wakosoa ne yatena every day nkwa hoden wo kwa. Frequent urination. Ye ne Dr. Dubuaten ena edisa enkomwe enne ye hwe treatment. Doctor, ye mwakwaba. Meda se pa. Ye na se ne hwe treatment. Why are they nso na wotwe mu nkomo a woni ye de. Meda se pa. De ne na wotwe nkomo nyina me bɔ tofa na me kase. Johnson tentem ya me ehunu se Johnson tentem. Ekoburu so bebre ya enye. Na de ebem wo hunu se wo Johnson tentem no ene se wo Johnson no eba ebia frequent intervals. 30 minutes, 45 minutes na Johnson de. Na Johnson de. Na obi a wo so de Johnson be 9 kosi be edu. Sana de ache. Ene yesa mi ehunu se Johnson mpem bebre na wo Johnson na wo so wote. O Johnson na be memu ye wo ya na wo be mu ye wo ya na emu hyehye wo ana wo Johnson na moja di mu o Johnson na scent e wo Johnson nim o Johnson na wa ya ase ye wo ya Johnson ka wo na wa antu amika na wo Johnson agu ho we mu nyina ya de ya be kire wo se there is more to it than just Johnson edinti yenya sa any of these things na ma ye mfa ne tra se oh me de me num so yi dodo enti John so dodo na me nom no obi o hana ne diabetes no o de bantam a na ka etimi reverse diabetes dum pempenso obi a endpoint kwa etimi hwe etimi dum pempenso obi untimi nya ho adwuma bi se kidney dum pempenso obi stage 4 stage 3 enya endpoint asem kwalebu stage 4 stage 5 ya do koto dialysis so ye wi a ya do kwakoto wan hwe kura no a yes ye transplant na de bia na ye ka se kidney transplant ya na de bia no me ka kire tiefo no se nya se ye transplant na ho ato ja se ye obi dia ma wona ja se no ano no abi se ye transplant obi dia ma wa wo be sa no maduro sa nya wo dia wo be no maduro sa bosome bia wa anya aduro ka nya be 5000 Ghana cedis wo be no sa ko so be wu ena no kwa wa hwe yie kura etimi sa feli ebebre etimi dia na sa feli bia because the cause of it no te Johnson tentem ya dia signify a lot of ya dia bebre I woni pada sani ho say ye hwe ya Johnson the frequency of ya Johnson ya ka bebre no ano nya se o mu kidney ko say ko dum pempenso a am ko da dialysis so enya se ka bebre no enya diabetes o mani ekofira ye ema o nervous system no e break down ema itimi bu o mo ema ye twa bi mu na twa bi mu nsa da bi ema bi mu kra ye sexually weak bebre no ye hu ni ntemu a Johnson no pay attention to the Johnson the frequency of the Johnson enya sank ye share no rubber because oba bi wo a ne bladder na ye so weak say wan ya nse no rubber na ya mo ne pampers ya e kwa bia so ba Johnson agu no ho eti dia kan nyina na se ne treatment na se wo Johnson wo obi a oba na be ma na akwala o Johnson tentemu a enkasa wo ya akwala nti wontimi nya akwala betuma nya kidney yade akwala betuma nya diabetes akwala betuma nya cystitis bladder conditions akwala betuma nya infections eti frequency of urination has nothing to do with akwala nothing to do with oba nothing to do with oba obema akwala oba ebetuma nya such condition obi a wonya sa de ni bia no de memfa enfa nkohye no ma enno a mehwe am say da no bi menua bi a mekono me ya na ma menyo son tentem no but modern so betuma cheke easy to walk into any hospital including endpoint homeopathic clinic now abana was me check hwe de nti amajo son tentem ya check wo sugar na nya na amajo son tentem a wo ya be ma e be check prostate okay ya check prostate no na se emfiri no a ye betuma check kidney ya check na emfiri no ye betuma check urethra okay ye betuma check o bladder ye wie ni nyina wie a ye betuma kan say wo Johnson no e bia way of excretion ene ema we dey ema wo Johnson tentem wo your oba so the same thing you bet ma check bia na wo dey na sugar e bia na cystitis e bia na infection e bia na aduro bi hu nsunsanso aduro bi side effect kra na ema Johnson tentem eni nti ye bet ma ye sa check no lab and scan ye di ma hu ade kra e dey sa de ye fe ne se frequent urination no ababeso ye wo ye mfa sa topic yi very 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 careful ye ntie ni ye pa na se o pese obaye any of this check ehunu se
sa condition bi wo ho de a wo akra ya was sphincter slow shell signboard wo Kumase Chronom Aboahia Angel School na chipe wo Techiman Hensa opposite Josbo filling station Takrade Anaje Queen of Peace Enzema Eziama eho ne yewo Tema Committee 22 eho na Endpoint Homeopathic Clinic wo yade bi ha obi a wadaroma fa number no na frɛ me na me ma ho akwankyerɛ consultation e free me charge wo sika na me ma ho nimdie number no ye 0244 86 7068 0244 86 7068 yada tifo nyina yansi yada se na watwi mu nkoma oni ye die Dr. Edubuaten ne yete ne nka no Endpoint Homeopathic Clinic Adaroma ene ye de bro wo na watwi besimu se nyina yete ase ne nkwa hoden ewo hɔ a ye bese di nkɔmɔ foforo wa pomuden mo midin afia amankwa tamaklo